Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Wa bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin famin Allah. Wa bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Wa bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadiqina ilal khairat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, pada loni main atau pada dipangoleh tanra syukuru ke tandrigang kata lori sisi arajangan nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkana kepada angkar itu laksanakan sampaja subuta si babir jama' nawareki pungala ta'ala acan ngangati tepat matu gengkeng ilalana titah, sehingga kita bisa istiqomah menjalankan solat 5 waktu kita di masjid, terutama menjalankan solat subuh kita berjamaah tepat waktu. Maka dia anda guruta lebih ramai mupasala sampai jam penimmu daripada sampai subuh berjamaahmu. Magai nasabah masaro malabbi sampaja subuh berjamaah na iya sampaja sunnat tengah baniwe sebagai rakana. Bahkan mereka tangkalinga hadisan Nabi ta, man shalla subhi ma'al jamaah fa ka'annama shalla kulla lailatin. Nigi pasilan naring sampaja subuh nasibah berjamaah fa ka'annama shalla kulla lailatin. Pada nari kumas sampaja sunnah ima pamula pura mas sampaja isah ia panampaja mas sampaja me menitamu subuh. Tomangi maka dolon rakami sampaja subuta na yakia alat biranna risesena pung Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa mengalahkan solat sunnah 1 malam penuh. Na yiro sampaja subuh butuh perjuangan. Alhamdulillah angka tapa ilalana atita atau padang karitu pasilenar yang sampaja subuta si babere jama acila kanga pahana punaya atana pungala taala yade egaga acaninga ngatinna melo moto masampaja subuh angka mikapa persiapan tamana gangkana atau pada wedding itu mak berjama subuh. Alhamdulillah yato namatu sampaja subuta sesana panditata pahikmai ahli ma'rifah itu biasa mengatakan bahwa yakumelo kumataja macaya kiburumu asorimun rimatu potongan na to pada mati na biasa kan ilomak berjama subuh pa itu sampaja subuh itu petak kapa atau lemas sampaja subuh insyaallah dampak yang kita akan dapatkan, manfaat yang kita dapatkan wedding macaya matu kuburuta. Nadi nagaga matu unruak kami dan naitori rupa tawe inari tu kiburu na passalama kilalo kuburu sampaja subuta. Situngan na ya gagawehe perlu ipak biasa alita perlu ipak biasa wijawijata terutama keluarga atau mutaqi hadir. Alhamdulillah. Makanya setiap selesai solat itu kita minta kepada Allah
Sarikwa mangi naureki aca ningangati pa polisi matu sampai jalorota. Ibace Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa li ta'atik. Payetu atie tak balik-balik urasi makanja makalelesi penadina. Makanya kita minta kepada Allah sang pemilik hati. Jadi kau mangin apa teta ya tita uku agamana pun Allah Ta'ala terutama sampai jabir jamaah tadi masjid. Hadirin hadirat yang kami hormati. Pada loni itu masalah wa anrengnya itu masalah masa lori alai malabir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Angkatu amal apa guru kita bittah. Ini amalan ijazah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nigi taupak biasa alena masalawa riwat subuh siba waktu maghribi berarti pagi dan petang dibaca 10 kali. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Ya ko istiqomah kita baca salawat ke 10 pura subuh ke 10 pura maghribi, insyaallah longa kisapa nama tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mani meki mak baca salawat malampe ma ponco ega. Ya, salawat kami nama ponco salawat na malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad. Itu salawat na Nabi ta maka dibacana Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya salawat na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Itu si di umat biasa we ibaca we Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mak rupa-rupa. Ya. Ya kumeloki mulai salawat na Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang jelasnya ibaca we ke 10 pura subuh, 10 pura maghribi. Insyaallah kalau kita istiqomah sampai ajal menjemput kita, lolongan imatu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajal lalu kasih gaga malapesangi salawat ilala tasisso siwaniwi. Rugilah kita. Dalam satu hari tidak ada salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba assalanna sininna agana pancajipung Allah Taala oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min nuri khalaqa kulla syai' nasa Nabi ta. Sininna agana pancajipung Allah Taala oleh si di sumber yang dari itu sumber cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang kami hormati. Alhamdulillah pada subuh hari ini dinten riset dingsa di waktu kita sudah berada di pertengahan bulan Zulqa'dah atau Zulqaidah. Nasangi tawe sesa dito na kumanang wala cipi kura-kura pengali ko pasa kura-kurang ya isa no dompe cara nama kurang dari muak jama. Ya. Inilah bulan sebenarnya adalah bulan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asikapatta misi tongan aku pungala taala panrase manang idi rupa tahu. Padahal narampe pungala taala ilana kurangnya inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila al-akhiril ayat. Majapus hitungan-hitungan itu pungala ta'ala napasukurangnya ilalan natasitaungnya 12 syahran 10 ulang ilalan nakurangnya riwat tu napancajengan na langi na yatanay minha arba'atun hurum. Ninapa ni napitte pungala ta'ala angka apa ulam malabi. Upakolingi di antara 12 bulan ini angka apa ulam napitte pungala ta'ala italla ashhurul hurum. Aga sana ashhurul hurum. Ulam mapacing, ulam malabi pada leba ular ramalangi.
Yang mana 4 bulan itu? Yang pertama iaitu Zulqa'dah atau Zulqa'idah, ia nak ulangi. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat Rajab. Telumpu lagi si todong-todong bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama. Zulqa'dah bulan ke-11, Zulhijjah pacapurana tahunnya bulan ke-12, Muharram bulan pertama. Telumpu lagi si todong-todongnya angka manang ala birana. Aga la birana, agi tajama ibadah apapun yang kita lakukan akan mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, angka to ganjaranna malap-pilapi to dosa na tahu nareko pigau imaksiat di 4 bulan ini. Apa sengi pandritata ulama-ulama ta? Semua ulama sepakat, jumhur ulama mengatakan dalam ayat ini disebutkan bahawa Allah menegaskan kepada kita sekalian, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ajak lalu gaga mak gau bawang, kurang-kurang ini maksiat tah. Pakal lebih iye wapai ulangi. Ya kuat dingi ajak lalu kasih tak kurang-kurang ini dosa ta makai malap-pilapi to dosa ta reku tapi gau i. Itu berlaku di bulan haram, di bulan suci. Nah bulan Zulqa'dah ini adalah bulan suci. Telung pula tu isi todong-todong. Berarti ya rupung Allah Ta'ala tamutak ki hadir. Siji salakum ki hadir. Demitona pala bagi pung Allah Ta'ala. Dini saparang lalang aleta supaya mega bukut tamatu mamulu pung Allah Ta'ala serimun. Ular ramalangi labat ni. Maga beningi de iga yepai ulangi. Iku ramalami bawa yat dan nuangi aleta sedekah mega apalang ilungan tolele di pamasina pung Allah Ta'ala manrasa manaki de naganna tamutoki ki hadir. Itu tidak akan cukup kita pakai untuk kembali kepada Allah. Napakangka kisi pung Allah Ta'ala italah ashhurul hurum, bulan suci seperti ini. Jadi namu tu mata sebbe biasa mi malap-pilap itu apalagi lolongan. Apalagi mapide ceki. Tapa boleh perintah pun Allah Ta'ala tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu derajat kita tinggi di sisi Allah. Makotoro sebaliknya, yang ahli maksiat, yang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mendapatkan ganjaran dosa yang berlipat ganda. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Aja lalu gaga mak dotak-dotak. Mau cari pacari pewi ulang malak bina pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perrengi alim. Tersyukur maharaja alhamdulillah tamutak ki hadir. Di bulan Zulqa'dah ini kita berkesempatan untuk meraih kebaikan. Terutama matu yako tame ula Zulhijjah. Angka amalana ane guruta. Abdul Rahman Pak Baja pare-pare. Ia ko wala Zulqa'dah makui makanjak ku mega-mega Pak dongatta sari kambangi angka lalatta mende tanah Makkah. Age baca tungka-tungka pura ki mas sampaya sunnah. Sampaya sunnah tosie. Tungka-tungka pura ki mas sampaya sunnah tabaca Makkah da Allahumma rzuqni ziyaratal haramain birahmatika ya arhamar rahim. Upakoling pemang tungka-tungka purata masam paja sunnah si boleh-boleh tah tabace pak dongengi makada Allahumma rzuqni ziyaratal haramain birahmatika ya arhamar rahimin. Ya kudeta pelai pak bahasa Belanda bawah ni. Puang tawaring akasik dalle serikwa mingwadi kamen di tanah Makkah. Siarewi Masjidil Haram. Siarewi tampunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia biasa anak guru na guruta. Magi na sampaja sunnah puang, magi tanah sampaja wajib dia baca. Maka dia supaya mabiasa tu kuma sampaja sunnah. Apalagi kuma yehidi mana ku hadir alhamdulillah. Raji mana ki sampaja sunnah. Sunnah sampaja duha, sampaja tahajud, sampaja hajat pokokna sampaja sunnah lagi wadi jam.
Yang petipu ke masam pajang ilau ya roh. Ilau ya roh. Sedekwa mangi napasi runtu ki pungala taala Ka'bah. Napasi runtu ki pungala taala siarewi tampunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bulan Zulqa'dah itu mega tu mapasi kapang ja pada sitongan-tongan na ihdi mina pulai. Maka dia pungala taala ana inda zanni abdi. Ye ya tagatuka pole ku asika pana taku. Ko maka dak ai maja ye ulang he masih diki maka maja tu pole na. Ye. Ko maka dak ai makanja ye ulang he makanja ka apa tolele bola. To mapa boting dan sebagainya. Bindinge maja ye ulang he ya tengi jamaah haji temen di Mekah. Bulan Zulhijjah nanti ya kotame bulan Zulhijjah maka dewi pung Allah Subhanahu wa taala wal fajr walayalil ashar. Natan rongi pung Allah taala waktu pak jarangnya itulah pak jarang yehe waktu subuh. Demi waktu fajar walayalil ashar dan demi waktu 10 hari. Apa itu? 10 pertama bulan Zulhijjah. Yaitu napunewe bulan Zulhijjah matu 2. Dia bulan suci dan 1 sampai 10 Zulhijjah itu adalah hari-hari yang mulia. As-somala bimana yoro mapamula sidi latu 10. Sampai itu biasa angka tomotot mapuasangi mapamula sidi gangkah tamana Allah para karobawi. Jadi ya le saramat ya he magi-magi insyaallah na palampir sungat ta pung Allah taala. Napa baraka ia tutungat ta pung Allah taala. Napa siruntuki mapamula si di Zulhijjah matu tak gangkulangi tale sara aleta. Ibadah apapun yang bisa kita lakukan. Yang penting engka decing jami rotiro 1 sampai 10 Zulhijjah. Terutama karobata. Itu karobahe menurut ulama tafafikih ia punya 2 hukum. Yang pertama yaitu sunnah muakkad. Yang kedua ghairu muakkad. Itulah muakkad sipunangi isariakan ni yawe karobahe de nang kana tatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam gang kamatina. Berarti wajib. Yang kedua ghairu muakkad. Ya kodene jama itu tambah dosa. Ya pale kena kode gaga maka. Dene mari gaga dene jama tapi de tolo-tolo ngat dosa. Tapi rogi ki de gaga palata. Na yoro na bitta si purang isariaka intalai karoba de nang kana tatangi na bitta. Tungka taung na dapi Zulhijjah. Ilang kadena karoba na bitta terima karoba bahkan idi na karoba mana ki na bitta sallallahu alaihi wasallam. Onro batenur na bitta ni niri umana sedekah made na tama neraka supaya mereka kesiapalan made cimana umana na koroban ki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sitongan na yoro na dekoto macarat de to maca pikiriki masa lalu masa depan na untuk akhirat na matu engkami mana na pas sedia untuk karobana aga guna na mega dito kubangin isalimanmu na yoro matu de nagagacho cilangkai nasangan guruta asori mun rimatu iri tamana teng kamana kendaraan angka kiri malalang pi maha gana makanja kendaraan yor makadahe raji makaroba na tahu ha makaroba mega kendaraan na oku lagi lino mesti sedinya wetu malala iya maku kue komanya sindrape majaran jadi itu malalang apalagi kasitalla sepeda listrik. Namo je makara pakadangi kutu telu lalame bola na deje na lalang masape dai ha ma motor makutu mete malalang padahal sehat situngan malalang coba negeri malala mapamula rapal tu pangajenne talilis lipata karta wetawaga ya itu sebenarnya itu ya, perlu kita pikirkan hari kemudian. Apa itu sitongan nakarobe 2 minatampu tu. Apa yang pertama kata Nabi SAW ada 2 hikmah kita diperintahkan untuk berkurban. Pertama kita akan memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna a'toina
kal kausar. Igan na jaitu papinya mu warik ko Fasalli li rabbika wanhar. Ajala alamu tatang sampai jamu jagawi sampai jalima waktumu. Wanhar kuna dapi matu akarobaku. Detonaka da ulang-ulang na surga pungala tala makaroba. Sisa si tahu. Yero lagi pitu ke si bawah. 2.500.000 kami nama tanre. Megangnya alina kota tanaya. Alina pelota tanaya. Alina burasa takwele inaya. Pasti puluh mana. Tapi itulah manusia. Cedem itu situngan atau maca syukur di sisi Allah Ta'ala. Dan inilah tanda-tanda hadirin sekalian. Ketika kita melaksanakan ibadah kurban, yang paling pertama Allah tonjolkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi to makaroba itu nak pitangi makarepu ang usukuru kipapi dalita. Itana je tapanya menyama kapuangi. Sisa si taung to makaroba. Yero lagi pitu kasih bawah, si di samping. Maka rumah tu model naro, sering mondri sering-rengi. Ya. Tapi di sana panita tanah palapa bangsa nana yehe, nasabab pakuliat tay di rupa tawi masih diberikan ruh so karingana. Kemudian yang kedua, hikmah atau makaroba yaitu la'allakum tattaqun. Bitangi ko pungala taala tanra tunruta perintah pung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ngakana ilana kurangin rampe puangi layyanallaha luhumuha wala dimauha walakiyanaluhu taqwa minkum. Itu kumakaroba kinasa pungala taala layyanallaha luhumuha. Dina perluangi pungala taala jukuna wala dimauha nayyadarana walakiyanaluhu taqwa minkum. Na perluangi pungala taala karobata magamu takwata lo di sisina. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu pasti berkurban. Ini berbawa intinya roh. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah pasti berkurban. Karena berkurban itu butuh pengorbanan. Asal kata pengorbanan itu dari kurbanan. Kenapa seperti itu? Karena memang kita butuh perjuangan untuk berkurban. Memang maka dah loto-loto dia 2.500.000 misalnya yak beriang ko panitia masih kita. Woi, lah bawa dia 2.500.000. Yor lagi matu des sekedagan na matu na leka jamila na bigaru. Itu maku he, hati-hati ki. Ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita hadirin sekalian. Iku makaroba kita niakan sunnah karoba. Aja makara tope mamatu meluto kaya makaroba. Nasar ya sana itu. Mak janji ko pungala taala. Mereka napala tu panitata bedakan itu sunnah kurban dengan nazar. Janji to ko pungala taala. Ia ko de takroba. Madosa ki nasaba janji to ko pungala taala. Ia matu komega ase urupa. Meluto ka makaroba. Tapi cek demi ase na dupa. Dia janji makaroba. Itu niat namanya. Ia me komega tadupa dari takroba madosa ki. Tapi nak kada ai cek de meje de naganna ade to na waji kiki nasuna kami apa mania miasana ime ko makka daki ye ko lulus imatu anakku mancaji pegawai meloto ka makaroba lulus anakna mencapai targetnya itu disebut nazar yang cita ko pungalatan akaroba ki na yero lagi na karobata de na wadi tanre diga wadi tala namo bulu-bulunna. Mak janji maka dah melo kak maku no makaroba alina to pa tumungkoy manang ita lain nasar anu yak bereang. Ini hadirin sekalian mungkin kita semua sudah paham itu tentang fikih kurban. Fikih kurban hadirin sekalian. Kemudian selanjutnya angka agak-agak biasa madarina lupa tahu ilalana bulan haram. Bulan-bulan haram itu ada sesuatu yang sering kita lupakan. Apa itu? Nasang itu panditata saling mendoakan kebaikan. Madari lada yang lupa yer tomotaki ki hadir ya ku ulang haram pada ya he 4 bulan ini kita lupa mendoakan sesama kita. Terutama tomotaki ki hadir kita doakan saudara muslim kita yang ada di Palestina. Wonni riolo tanyana pato itu Rafa itu di Gaza itu diserang lagi. Matangan kasih matinro anak bicu ini. Nei bom
hancur mana otak kalian. Inilah kenapa kita ini umat Islam sebenarnya di hari kemudian nanti pertanggungjawaban kita besar sekali. Besar sekali. Apa yoro gedi kasi di pakuliat ta tomilo do mani bawah. Mambagi-magi na pasalah mamana sila surat ta ingkukuro Palestina. Kalau misalnya ada donasi-donasi tentang untuk bantuan ke Palestina, syahagi. Setidaknya angka rasa empati tak kuro sila surat ta tomatoki hadir. Masa badai itu gaga pakulian na umasalangi makukueh na rekod itu masjid di. Makanya di bulan haram ini kita memperbanyak doa-doa kita untuk saudara muslim kita di Palestina. Semoga insyaAllah di hari kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lihat selama ini di Palestina. Apalagi makukueh canggih ni okoni HP werita keadaan na kurung. Iman rumati tuntuk kimato hasil murid pun Allah Subhanahu wa taala. Iya, cak giri-giri kasa dimit na makadaw hiye matu rupa kutanana pung Allah Ta'ala magi mitete sila surah mukuro. Namun pak dogang edito gaga. Setidaknya tilo doang ewi. Eko tite tabacangi Fatihah mamagi-magi na passalama mana kuro hadirin sekalian. Terutama di bulan Zulhijjah nanti kita perbanyak doa. Semoga wija-wijatta mancaji wija-wija masaleh. Rabbi habali minas salihin. Iku bulan Zulhijjah itu surah kesutungan na tupung Allah Ta'ala perbanyak doa untuk keluarga kita, terutama wija-wijatta ya, apotah ya, keturunantah, karena kita mengharap memagi-magi padai alat biranna ahlakna Nabi Ibrahim, pada ahlak Nabi Ismail, makun reta pada Siti Hajar. Itu yang kita minta, barakah Zulhijjah, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang samarah, sakinah, mawaddah warahmah, seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini sering dilupakan hadis sekalian. Lalu bawa mi ula Zulqa'dah, lalu bawa mi ula Zulhijjah, lalu bawa mi ula Muharram, migalada je pimali nampai. Tari pimali bawa na niniri. Dia tunuat di mapamula ki kutanggal sikoe. Dia tunuat di gangkana dia nagagawa tunna untuk papole dece tu di zaman pikiranna pimali bawa pikiranna imi tu na pimalyangi pungalatala ilana ulang haram jangan bermaksiat imi ro aja lalu murotak-rotaki ulang malabiku iku mapi dece insyaallah nawariki pungalatala lomo-lomo atau utaki hari. Nah kemudian yang terakhir angka asyik di kisah. Ini kisah pernah diceritakan oleh salah satu sayyid di Tanah Mandar. Ukko Tanah Mandar yero ande guru Ki Haji Imam Tahir, Imam Lapio. Watuna mangole ku guruna asanna guruna Imam Lapio As-Sayyid Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Sahil Jamalulail Al-Husaini. Watuna mangole ande guru ta ukko Ki Haji Imam Tahir nadapi ulang Muharram pada saat itu dia meminta doa kepada gurunya. Guru, illo doangi ka, mamagi-magi wadika patuja anak kampungku. Payero riolo nasang, ukolapio angkamanan rupanna kuro ahlak na rupa tawi. Kami na matarae baca-bacana, doti-dotinna angkamanan kuro. Talinga kasih simak-simak, baca-baca supaya wadika napas salama pung Allah Ta'ala. Sidimi bacana. Talai simakna suratu Yasin. Akhiro salamun qaulan min rabbir rahim. Yaro simakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.